Welcome to ELITETV Plus, and you're watching in the evening. Ngasigi episode sibu mit yang tabiri ba pumna magpuyan han magtada Chongtham Amrita taran okchari. Ngasigi in the evening gi episode asigi akanaba guest asi. They are one of the very energetic and a rebellious group. Makoigi handak tasu 2024 August ikui koidana debut album amsu release taraga with the message punk is not dead. Haibagi message siga loinana a very with a bang they have released this new album called OMFUG. Hariba band asi. Let's take a moment to introduce them. Hariba band is none other than Soraren. First of all, welcome all the band members of Soraren to ELITETV. Adudi ihan han babakta da Soraren ge band members in the wadi sana base holding ida. First of all, isai sagi Ming and your role in the band habitare hedikari instrument by adudi kai to habitana khangmina se ihan han bada from my extreme right te han haibiro. I Ming jiban go ya ado mayam angang sa mayam pun JB jo hai khangai ado hidrom JB hidrom aduga school chinga kham direct ge aina Soraren da hujik guitar. Okay, guitarist of Soraren. Okay, next. I'm Aristotle. Aduga, I'm vocal. Vocalist, Aristotle. Okay, next. I'm Jackie. Drums. Jackie is the drummer of the band. Aduga. I'm Sanjit. Bass. Sanjit is the bassist. Tamako. Nasigi akogi band members da akogi band member. Amadi legbi raktre, but aduba ko shukaide. We will have a good time with all the people who are here today. Soraren, you have had 2012 tagi hadi band se ngasai ge form tawba hore aduga form tawba horokpadagi na ngasi bawbada leptana with the very strong energetic punk music sida adum lengdana adum lai habitare ko adana mi myamna de haini punk is just a phase and haini, but for you it's like nogi EPK de so hariba descriptor we say forever unfiltered forever punk and haiba myawi adun ihana han bada ina lakchani me why punk kari message kari theme je pamjabagi oideno adana isa band member khudima kisu why do you relate to punk habize siana thami punk sina kahani isa je free oi haitare hoi anything freedom je punk tori lei anamana ai wakhalon da adana punk sin maina aina follow top job and choose to ga main top job ani chana wai sai ge hoi okay, and for Jackie and Sanjit kamai to we kari phawi what do you habadi kari phawi how do you relate to punk music habitare Punk je yam chamna angang oi thoi yam. Okay, forever young never. Very good point. And Sanjit, what are your thoughts? Some I some palm to give it them. Season party season tower again. Sagi palm give it Joe palm, but and also yam pazaba wa probably forever young and now talk pagi poche mayawi. And also Jivan JB Sagi thoughts keke. Adum my group to punky genre ki group se aina dum ai genre se mayam amadi khong la lai ben to se adu punky group se na dum ha dei chu pa ma ga lai sei ho golak pa dei chu dum sana wa ta si no okay ade punk sila de mayam se lo na punchale adu han han lak chanu modi hari ba band members sing se have 2012 and 2012 ki mamang da hai ba tare ko. How did you guys meet? Amaga pa kamai thaining kipino hana digi sum khangna raga dum lakibra adagi di band ama form tawra se kana how gi pa the formation story kamai da thainang gi and how was Soraren born have it wari se sidang thang graduation tori matam na Delhi da sum ko me sum pull la sum lai bu do dileng boy kai boy sum gita sum form we se sum sa ga man tawra de benam form tok je ko chen tawra ga my form tok aduga with other bandmates ngi di kamai thainna re aduga you know punks hana atopa ben ka ka to me tonga moi na Soraren dum der me mabani lembaga kano ka se eris ka se adagi Jackie ga na mo topa ben ma to me ade no ma boi ngasi laktre basis to Jackson ko ma se no ma la eris se pura la gida kano to gi class ki to gi ngon da jibi gita class tam yo na adagi class to di tawra tawdra ka adagi some pun badi hawre pun la leina gra ade adum la pule aduga lemba te mai bandmates Soraren da yom hana yom adu sindu di aiga kano do phajana khangdre eres katane ba ina khangise adagi pun badi adum pulle eres ki mamana chu adagi ko pullaga some
ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯁꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯦꯔꯤꯁꯅ ꯏꯁꯩꯒꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯕꯤꯠꯇ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯅꯝꯁꯦꯅ ꯈꯣꯠꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯅꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯃꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯗꯣ 3 Star and Son ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯒ 3 Star and Sonꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 3 Stars and Sonꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ 2-3ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ 3 Stars and Sonꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯊꯣꯜ ꯃꯃꯤꯡꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯃꯃꯤꯡꯂꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯇꯪ 3 Star and Sonꯁꯤꯅ ꯑꯦꯔꯤꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯖꯦꯀꯤꯒ ꯖꯦꯛꯁꯟꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯦꯔꯤꯁꯀ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕꯦꯟꯃꯦꯠꯇꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ 2ꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯅꯝꯃꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯃꯤꯁꯀ ꯍꯦꯂꯣ ꯃꯤꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ EPꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯀꯩꯀꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ upload ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ release ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ. Okay, and first of all, big congratulations on the album also. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯀꯤꯒ ꯁꯟꯖꯤꯀꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯟꯖꯤꯀꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯛꯇꯒꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ and also for you ꯖꯦꯀꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ join ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ and before that ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯆꯤꯕꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯇꯜꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯤꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯎꯕꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ so the meaning behind the band ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ let us be known as or recognized as ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯕꯤꯠꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯅꯥꯎꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯒꯤꯇꯥꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯃꯥꯟꯕ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯕ ꯃꯥꯒ ꯇꯧꯔ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯕꯦꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩ ꯊꯣꯟꯁꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯁꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯟꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯤꯒꯩꯁꯨ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯁꯦ ꯍꯣꯏ Okay, aduga Soraren gi oina first music video haiba tare or first release or first song sing asagi nangi ngaktane se oidora aduga adi mamangda atei hana form tawkraba but hadi band sigi oina mayana kwaidigi most recognized song sidi ngasagi nangi ngaktane haiba se lyrics videos e sina oidana adana season oidora mamangda su kari project legi Soraren oh sino oidone Soraren form tawgi adugi seidu adu tawbudagi adudana first neba hoi okay now before adugi hasing asagi music video gi matang na lagtringai da aina mo khangjaning base Soraren sigi first breakthrough habitara mayam na kwai khangi base ngasai nahan 2016 the Augri gi festival the battle of the bands the winner oina tagi badagi mayam na Soraren se yam thina su khangi 2016 de yam thik puiroba matam ni ko adugi matam du da hojiki current lineup sina dum tawgibra kamai tawgibna du tawgide matam du na lembaga aiga sanjit kai ga tawre aduga akasana drummer am lerme ko ex drummer ma maga ara Robert anamak akoi manaktagi maga taro kai tongina givne kamai phawgi wa how did you feel have the matam de participate tawgi basajit what are your thoughts kamai tawgi the battle of the bands gi matang manu kona keno winner ni ko ni di thajate ba ko adu sum ko na lakthora kanda adi yam harawe song khatle haraw
adune adudagi aptida breakthrough na mayam na su khangi badam oi khiba okay now coming back to ngasai khoi wari sana bai matang sida Soraren gi music video one of the nangi ngaktane si su yamna phau kre digi mathang ta dopa music video mayam su lei du hari bisai khara si su handaki debut album sida su loina mak adum hapagai hadi isai taret mukse sida yaroga happy duga first of all OMFUG hari album maming se masigi album maming se Oh my F word a useless god ana yam rebellious over title habidi hadi nasagi Soraren hari ba band maming sina hapchali gai chanba infinite oiraba aduguma philosophical over oiraga but then yamna contradict oiraga nasagi title sidana amu OMFUG na mu hairi ba adu kabai da sigi maming se tholaga tawrakibano what were you trying to say habitari sigi album title sida habiro oh akhoi gi ahalaman mayam se akhoi yungi ahalaman mayam je yam thajai ko hoi moina yam thajana khoirami do aiju adum hoi moi keno do dum yai yabudi hoi mi ba jidi na tra thajana ba forum later di kaina adai da ingon da di so mai personally agi we di yam kana da ba to ha adagi lei hoi sigi budi keno mayam lei ni to ta so isagi we di yam kana da ba ita isa da di phang da ba dagi awana taram yam do ji yeng jan da ba ko jan da ba du mayam je lai bina hadi yeng ga lai da lai ba lai bu lai bra ha be existential question na tare adugum bagi just a fiction gi type ne ai wa khalon da di okay aduga eastern dark is fine to ni sai yam su lai bine phoi ji bu sa nga ra na aduna jo kra inspire to bigi okay band members sing gi di thoughts kai kamana contribute to gi ngasai gi album title si thought la se ka hada band member myam gi mod kai lagi okay okay sini ya have na traga kitang ji oi mali kana khan bra na traga change to si kana ga dugum bagi debate ka to na gi bra kamai tawi kan tong na gi de da adum ya kare ba everyone habadi just habadi khoi gi ne have the describe to what chap chaba have the oi re have the khalle ba aduga aside matem to hai jauge ko Pangki America rongi keno je horo komje CBGB on fuck ana moigi keno club on lebi do ada to bune adagi ju inspiration loraga adugi potom joina lothok samne ado tholak ne okay han hana ga sagi punk music te haro pa matam da mainstream oi dringai da khona so adugi wari se hedi any music pam jaba mina di si wari se tum khangai ha tare ko hedi America da punk music ki scene se la haro da club macha amada ga sagi perform ta wasum haro pa digi CBGB na blues and other keno to digi text the on fuck kind ga taraga putharaga habedi tasen haro ga di music pam jaba mi khana khangai ha ba wari ni hedi masigi wari si di kamaina taraga haro kibino and also we are part of that community kind of having a feeling do masi sigi nungai ba ma dusu pawa aduga next day na so ahamba da kali masigi OMFUG se tasen adugi do oidori brand aduga vocalist se si se do pire and yamna su nungai ha tare ko sigi kana se tradition se dum carry on to ba ki type so uba next aina mayam da hanging ba se hadi you all hadi drums like the guitar and basses loina mak musical instruments mayam se adu habadi college ta mingai digi so yam perform to bane so aduna yani lakse ni ba se college ta mingai matam na ni sagi as a hobby on a musical instruments sing the instrumentalist sing the music se mane pick up tong kibra pam se bade chang kibra ade ke training ta rok bra kana ma environment had influence to gibano habada ado tang tham okay let's start with Sanju it is to ko ni ka somjun kya ko is high school tam sum pulak pa da ma sum kong le me okay sum tena de ka sei ka ta ba to sum kong ne de kya da no tam se ki ko Jackson Lilanda Dalilanda tuition koi tuition class lo ente na dang dan da mo phone ni ang pugan tam sa sida pamuli kai da han nam le be Dalilanda mo da tamam ne da ide college gi tong na pa dai tisum chin na gi de yum de sai ka ga de tum ma tam ba okay okay habadi khangna badagi ngasai gi hariba mi sin segin changa ka khara training macha ma thum loroga dum isana dum self discovery gi mongdum tam jarim self learning de su khaya yaraga to giba kem ngai je what about you Jackie gi kamana hadi drums kamana changa khimna drums e dum hana mi edi yamba singna thilam badagi adum thin ba horok khibra pi ingai degi parokra paibirak pra kai te pi ingai degi di drum thilaktre pi ingai de dance am tore okay that was surprising okay dance am tore koi gi koi yambam le RK Johnson mana toraga band je maming ham crush and burn na band maming je okay da na main toraga
ꯊꯤꯟꯕ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯨ ꯀꯧꯋꯦ ꯅꯪ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯊꯤꯟꯕ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯩꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯖꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯥ ꯇꯞ ꯅꯝꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯀꯤꯗꯤ ꯄꯪ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯏꯁꯩ ꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯁ ꯄꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯁ ꯄꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯃꯁꯦ ꯄꯪ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯀꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯚꯔ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯏꯠ ꯐꯤꯠꯁ ꯄꯔꯐꯦꯛꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯐꯣ ꯋꯥꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯅꯔꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7, 8 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯗꯥ ꯕꯣꯏꯆꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯕꯤꯌꯣꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯤꯇꯔ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛꯑꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯦꯝꯕꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯥꯂꯤꯂꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯪꯈꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯉ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯣꯕꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯅꯞꯄꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯕꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ when did you first pick up guitar ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯤꯇꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯈꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ 1996ꯗ ꯁꯝꯃꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯕꯣꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯩ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯒꯤꯇꯔ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ 2000 ꯅꯠꯇꯦ 98, 99 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯟꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯄꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯕꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯦ 2006ꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ 7ꯗ ꯀꯦꯝꯋꯤꯠ FM ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯖꯦꯀꯤ ꯊꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯔꯤꯁꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯦꯝꯋꯤꯠ FM ꯕꯦꯟ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯠꯂꯛꯑꯦ 2006ꯁꯨ ꯆꯠꯂꯛꯑꯦ 6ꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯆꯠꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯄꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯄꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ 7ꯒꯤꯗꯨꯅ ꯖꯦꯀꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯕꯨꯂꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇꯨꯒ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯇꯣꯝꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯔꯤꯁꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯛꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯔꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯒꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯤꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯈꯣꯡꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯤꯇꯔꯁꯦ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯦ 12ꯀ ꯀꯥꯔꯤꯉꯩꯗ 12ꯀꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗꯥ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯗꯥꯛꯀꯤ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯥ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ 4, 5G ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ
Sigi kano adugi matamdo ajadi IT pura kano ne law kaimta laiteba adi transcribe to book adi xerox toraga dabikam digain loraga adu yenga tapes toraga tammagumba ada kara mai to hojikti amo adi generation do hongakpado adu ani thengnarakmina hade kano da digi YouTube to lakpadu digi amo hena amo enhance ore lessons myam ke ka tamaga adi mi jo dum pulli kudingi adu aina idea do share to kudingi angon so mo hena kana usu explore to idea no bukara so explore to phange adu sum adigi sumaina sum toraga adu lakhe hai ta one of the classic wari ma'am the yauri say habati tuition dagi tuition like thoga music oina pamjabagi music changi ba have say hadi it's very hadi isana pamjabadu da chatraga di natra adu maina to wari say dum thingnai aduna yam interesting way sigi wari say habati ayamana si say musicians in yam thingnai habati like say pam de have one ta passion say kadom de like the music that have incline oi bani na ko even nga sai sanjin de hai phone mo yon thoga tambagi ke ro le kai na ga it's very interesting aduga aina mulak ningi say isa isa gi ko personally isa sana karam musical bands in isa influence to ki have the ages man ga khungni kai na ihana ni music se tamba horok or changa pa horok pa dai man ga even drums ki dasu sigi se artist me pa me sigi band se de pa me se gi di here sim di man hani kai na have du ko malebra adu dum share to biro jivan nan hobi isa gi pa me se ai adum pi ngai hadi 2000 haina hogolakpado hadi stepping stone ga toramme adugi daida adum kita solo go magi ayambadi khongame ba pamame ba adigi kaino Josachani Steve Vai Eric Johnson ji adum moy hom G3 ena matam du album ma thome real gi matam ne du matam de dix gi matam ne te adu du taraga adigi rewind to ga pencil hapsal ga han lei bi adu matam adu sei je adu di tapes ke ka phang de play pause stops find to ga ne sei ta adu ga sei na kong ta thi re matam da adu ga huji amu IT web lak ko de YouTube ta guitarist phanyam ma theng na re adu di kano laitre han gi ai kano to atopa mayam ma su theng na re makhan adu hadi moi kukong kano bu phajara ga di adum amai ta kano to adu yam basic aina kano to ko di yame guitarist Soraren Band Eric Johnson adigi Jason Becker kan cassette adum collection to thame ai ta huji bol lei di adu yana lo cassette to ngon ai sum thamjala ga thame adu ga adum dabikam na di ayambadi kano tale mai gi kano tricks me am di tale ada matam da su dabikam huji item me pa ozado masu kano tom ai ta Soraren Band yang khongam ba masu ada masu guitar mai ai bane zuma matam da pa me gi matam da ai bane mai ni yan ha le aina kano u bodo ada ai ju guitar da laitri ada mongwan de gi sum kano to ga guitar ja laite ya rena ai bane samo tumen na yam de gi kano ha ja lok tho ga hadi khoi kano gi khoi num khoi bo oji pudi lai gi dre ada mai gi be ha ja ina to tho laura ga mai gi thamam pe sa ja aina tumen lok tho ga lai ga adu kano ga adu ga guitar ja ham lai re adu ga mai to khong e adu ga la bikam na su yam ta le adu ga hujiki amu hujik ta na mu ano bo myam amu su theng na re ano wa digi hujiki guitarist of how yam amu su thore adu ju id kano du khatang lawe style moi khong ba style sibo phazaraba do di dum hadi sara dum taraga dum practice to ba to ba ke adu ta huji bok tam sidi adum kano laite ba loi banai de adum anobam thore adum mai idea adum hoi mai gi phazai ne yana dum hoi function ba dum to no mai je ai so to ge di kana musical influence habedi na how ngai da kamaina influence ta roki kan di kitang lang o kitang yo ta rin pa mi lang ba king ba aggressive oi ba energetic oi ba sing se ade aduna bu maru na pang pen so hadi genre se sigi genre se da se changi ni dina ba ade particular band lai bra habedi band se inspire to ke je anam di Linkin Park te hore je anga wani kan classic 7 na ka matam ade gi Slipknot Blink-182 ada hojing na crash na bin am lai hoi ade te am kan okay, I'm noisy. Okay, Jackie, gidi, kana.
ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯚꯔ ꯕꯦꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯦꯗꯟ ꯈꯣꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯅꯤꯀꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯦꯗꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯇꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯗꯨꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯥꯝꯃꯦ ओके वेरी गुड आंसर ओके सजित की दी ꯁꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯅꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯏꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩꯒꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯗꯥꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏ ꯗꯥꯖꯤꯕꯟ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯗꯥꯖꯤꯛꯁꯟꯗꯣ ꯉꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯗꯅꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁט ꯐꯦꯃꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 이ट्स ꯕꯦꯔꯤ ꯃꯦꯂꯣ ꯁꯣꯡ ꯀꯣ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯄꯣꯏꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯏꯚꯟ ꯂꯦꯁ ꯄꯪꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯂꯦꯁ ꯄꯪꯛ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯖꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯅꯦꯕ 2011ꯒꯤ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥ 12 ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯉꯪꯉꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈoi ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯏꯁꯩ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯁꯛ ꯁꯛꯆꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯣ ꯐꯖꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ 2012ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯂꯩꯅ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯔꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯄꯪꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯖꯦꯝ ꯁꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯄꯨꯠꯀ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯅꯥꯎꯁꯦ ꯁꯤꯒꯩꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯇꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯤरिꯛꯁꯇ ꯁꯣ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯕꯤꯖꯦꯀꯥ ꯍꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯚ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯏꯁ ꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯇꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯁꯣꯡ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ AI ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯦꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ AI ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ AIꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨ AIꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯟꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯕꯤꯠꯇꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2-3ꯁꯤꯗ AIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯑꯗꯩꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤda ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯛ ꯑꯦꯟ ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯗꯔꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯍꯦꯗꯤ ꯀꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯊꯤꯝ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯪꯛ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯃꯝꯗꯪ ꯇꯦꯛꯇꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯛ ꯑꯦꯟ ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯤꯁꯤ 2013 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯍꯣꯏ 2013ꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ
sai thara yi gimne matam da khoji ka hen khanok chum noi ti Hoi sing sing ta chagi ko ami gi mi wang ang na bun soi ba khoi al man gi sum Hoi lai kai ji da ha adagi al man jing na so isi kya yak to ha ai to ko da gi to da to ngau re ko le to lang nge ko le na ina hotel je topic je ai yang oi bita to matam du da Okay ko le kai gi ji da ha ada dai dai ina adu che du I gi ne topic se mayam na hotel da wari sananam de se hari ba si gi angang se ma dauna tau hai bagi example la natraga ma dauna tau gano hai bagi example la tau na riba topic se ma dauna tau gano hai bagi ni phatti option nei si deba aduna option nei na hoi da ba thok tau he na mayam na haira bina sai madum ithoke ne ithoke ne that's the having a say punky rebellion do fazana hadi dum say as an artist ani on talk ki ne beautiful it's hadi am nungai adaga ngasai gi isai msi yawe ngasai gi my motherland habigi sigi se hadi please tell us a little bit about that motherland je ai ga lem ga tor ga imina bane sanjit ka aduga lem bagi boy de yaw le mai I bagi ko ani sigi je bayam phaji ko le asi isai gane ithosi utosi to tokse ta tokse ma ti ma adagi hojiki album se ngasai isai mem se loina ma punchal aga masagi akogi album se si isai se hap se si kai se hap se adagi recording na si kai se tause hape hadi chehi kya muk changi kyam koina ba plan no ngasai album release to gana khala ba isai ka I bo ko pa sem ko pa 2014 da loi gre ba hoi aduna 14 da gi hoji ko chahi tara almost 10 years hoi adoga studio da fang pasna dajiban ga thena ga dajiban ga tor pham pa ne win hoi 2021 loi ko 22 hor ko hadu tagi to bune aduna main tor chahi dam main thadare aduga matam am koina changa ga finally release tawre ko and makata na chatharak pada habedi mamang da su koina mokok to wari sagreng han gi augri gi battle of the bands ki matana su wari sagre adugi matuging da su atei hadi musical festival mayam ama su perform sa tawhi ko aduna masigi ani hadi Soraren gi oina tawhi ba performance mayam ama si matang da ngatang wari sa si hadi ngasai khoi augri gi matang da wari sagre next ina lakning ma je Peace Blast as very regular at Peace Blast performance hadi Peace Blast is matam ama de yam thina popular ba moi gi hadi it's not hadi am chau sunata yam pick sunata ba but mi khodi makti dum la aga Peace Blast ase yam na far and white yam khang ni adu Peace Blast tawni have the me ki dum chanai gi nei dum tawji aduna adugi experience adugi wari khatang share do Peace Blast da ken di ga sum sei to bude ko de khana ko anda akoi bi nam sai to ko le da ken dina edu je ko chi to da kong lo ko lo matam da body nam su le edu man to ga to bude ge mai kong game ne ko ji hoi adum nungai ki yam thina sathina nungai ki matam any memorable wari lebra have the performance of hivasing option na gini enjoy every single day se fazana enjoy toraga nungai la ki ba yam nungai gi sai dugi Peace Blast de Peace Blast ta ba to pa hojek recently adi the performance ke to gi balege recently di to ge 2017 16 last 17 dagi di 17 yaw sang dai dagi di to gi tre ko ji hoi adugi gap matam khara le hedi almost 7 years muti gap le ko performance of gi adu kari marang gi oido no habde performance of the lake 2017 dagi di ko ji kitang pothana re matam khra pothana re 2018 da iji extend am to okay adu dagi edum hedi bed rest to baga bed rest to baga hawal pakan corona ang la kra adagi corona hek loi baga mumi ka pangthor pakan lan ang hor kra habedi akoi hadi beyond our control le ki ba akoi control akan wang de le kra hoi but hopefully masigi album sina they habedi adum music scene sida maka chu hana strike back and bounce back to rakani ne so khanjai aduga makhata na chatharak pada hojik je khoi gi program gi indie evening gi oina yam top section amali habedi khoni election pada he tawba adugi da lak chingai da ina hangjaning baje Soraren Band gi oina hojik album release to ba matam da matung da any other upcoming tour upcoming music performances live performances to wagi any plan libra to gena khanbra hade towards the end of the year or so hiloram da or so kari plan le singumba ada hojik gi indiam ta leitri aduga kanti amani lak sagre bo lak re ba andai da ina khoi di khong gi roi ge na ba ina sum imale ba chi kitang ni em ta tri ba ti
Hojiki tawriba kaino sina su Hoi. hadi chahi amamukti ekhoi performance lepa ineba Hoi. okay adana habadi Manipur gida natragasu mapan gida tawba khopa invitation aduguma music festival dadi Hojiki indi laktre do laga su ima bang ni ta tribok ti tawri gina dum khallaba hadi adugi stand da phajana dum adugi stand dum leja I think it's very commendable habitare ko hadi music performance ama tawba hadi dasu yumda kamaina ta hori na khalla kamaina khoi art se sangha mangamdona habegi wari am su leida dana it's very commendable and I congratulate all of the band members hadi for this stand thank you aduga marakta sigi wari se sanari ngai chida habitare lan sigi aduga Manipur tori batang do leita daga sigi film almost 14-15 months sur abasida ko artist sing da jo khoi mamang da dum hangi hadi artist sing da phangba jai thing se am lei artist khara gi motana khoje matam khara de dum artist sing khanbi raga performance to ba mi hai adigi handak da su ikui dana hadi music festival ama sin ba da su kamai to buna no khang de is negative way da sum chat khare hadi irang sin maram oiraga aduna artist sing gi stand khara da di khoje performance tong ningi ha ba su yam lei aduga Soraren gi one de khoi matam khara de tawgiro ha ba wakhan lei aduna sigi impact se band gi ona kari phawi kari lei maruina sigi toriba conflict se sigi matan tang hapo conflict ya si mutan ningang ningai bu kya woiti habedi how it impacts you habedi as an artist ko adu as an artist wona su yam tin soe ko du budia marom du budia hoi adu ga artist wona su na tabi de mi yemo su yam thi gai soe hoi wa bu kham theng gai wa re na hoi adagi inflation myam la ko si ga khot pa si ga su adagi inflation si la ko si mathak ta mo koi gi ka he na mo po se mo phang da bai ko ta bai am ke nong ta khat pa khot pa su lai re aduna mi oi pa moi na su ing bu da yam sa thi na wa re ana koi waza guru hoi mathak ta lai sing tu na ka thu na mai to bi na ba ha ba na ta na koi gi side ta gi kai hai tu no khang di tu na ta na hoi jo me am Sanjit and Jackie kai having Irang top of the equation from Panjo, stairs to Toga, at my home pung of the give the no idea do and rhythm tuna. I have the toning the talk on the talk record. but tuna di lotion abadi lotion never. the palm okay hojik se akhoi gi band members sing se yamna formal yamna kuina oire ngasai akhoi yamna formal wari sana akhoi hojik loishalakpa section sida akhoi gi band members sing sida akhoi gi questions round ma hek tawe question round se who is most likely to do something kind of got and ma khanga pakanda sidi mana tawgan mani aina tawgan mani habda sum haibiro this is just to lighten up the mood and have the akhoi gi band members sing sina so khalam gani am serious oi male serious se katang oi dana ba unserious oi na ba have the band si Soraren is also a young band. Let's just loosen up ko adoga I see questions round se haujarake and please answer honestly for sigi chidi so who is most likely to hari basida ai question kar thamjarake adoga si se kanana khwaide gyam tongoli habda habiru ko first of all who is most likely to start a mosh pit at a gig kanana hana mosh pit to base hogale performance to riba oiraga su or as an audience oiraga su who vocalist oidara okay and who is most likely to forget lyrics or chords hadi say je sakna sana lyrics ka thokiba na jaga chord ka thokiba obra kana oigali mse oigali sana chume ko mai ham hari se next who is the most likely to show up late jam session or get a gig to or get a quite the gig thing la kan baje barabar late kamar jaga na yam top na ko okay thank you and adugi mathang dara who is most likely to be most calm on stage always calm and wakha kem soi da baje Jivan je okay very expected aduga who is the wildest on stage kana no dino kana wi dino kam tu wild oi da ma le da ko yam le ma le adu calm oi that's unexpected oi masidi haide pangbe na mana wild oi da ba say it's a habadi masidi crime habadi ko masidi next ben this the high ko ngasai gi middle finger attitude na ya describe to of yawi da na sigi attitude se quite ngi chen ba se kana no band members in Jackie. Okay, the most unlikely one ever. And who is most likely to be the prankster? Habadi yam kana tawa quite the prankster of the group se kana. Okay, thanks. Digi mathang who is most likely to be the philosopher of the group? The philosopher quite gyan tawa and kana na sina. Aristotle is sila gyan tawa neva. Okay. And who is most likely to be the chef of the group? I don't have haiba kanawni chef se.
Okay, multi-talented never. Next, who is most likely to be the lady killer of the group? Sekanano. Sidi, saying na heavy ro. Ay yaw di am li me har ga. Natraga husi lakta ba miso hela sirawa. Mas am li. Okay. Mas masagin li yam. Okay, adugumba karangan to sa di have kata deba. Royal and loyal kita. Okay, that's very good to hear. Makata na chatharak pada who is most likely to get into arguments labido oigera gari ka thalak pada argument yam thuna togan ba natraga na stage ta oigera light kitang sarak pada gamingon argument yam changan ba se kana Argumentative oi baje akoi ki lakta ba direction ji oi gale. kan debate ka toba argument kha togan ba se aduga mi ni he khana rak pada yam na thugai kan ba khana kana kana ka khantok pasina kana oigera Daji ban. Sini mga sa philosopher din na hari mas ko. Aduga iro rak pada aina mayam da sudum mamang da sudum hang base band member khudim angna describe the band Soraren in 3 words. Sanjay ta gyan hawra se 3 words the band se describe the video. Just 3 words Manipuri oigera English oigera hadi wakhan ta tholak pa wahi ahum kha ngau san nabi Go san nabi. Okay. Kuma hai ne local crappy pang khai tam. Good choice. The good jiban gini. The 3 words punk ne rebellious aduga key the fearless passionate too. Passionate. Yeah, has a very perfect description of the band. Aduna koi matang asida ngasi ko na di in the evening se Lashimagi tanjalog jage amukaso hana band member khudimak pudu Sanjay, Jackie, Aristotle and Jivan. Thank you for coming, and today we had a really good time. Ada ye maroi na Manipur su ngasagi punky sinze ngasi ba ko da sihanda bagi punk se adum carry on toropagi, so I think you have a big responsibility. Aduga tung da su Soraren na any torop performance or any other album da torop da hadi wish you all the best, and again once again thank you for being here with us, and thank you for being on In the Evening again. Thank you. Ngasi ko na di In the Evening matang asida Losinbagi tanja do logjage adom na pambiba any other band leibiraga su wari watai sa haning ba leiraga su ELITETV ge comment box adum thambiramu unana baga tanja adum logjage ngasi ko na di matang asida Chongtham Amrita na kanana ba thangni jari bine birasi